Bwana sifiwe. Abacu baracyara abasore, twebwe tumaze gusaza. Imana bahezagire. Ba pastor mwadutumiye, Imana bahereza umugisha. Abakozi b'Imana muri Shalom turabubaha, Imana bahereza umugisha. Muvandimwe watwakiriye ibirori, Imana iguhezagire. Bwana sifiwe. Igihe twabaga muri Shalom ngira ngo twanganaga nk'abo basore wenda sinkakoba twari tungana naba ariko tumaze gusaza buriya ni igihe nimubona tudatambye sintege nkeya no kunebwa n'imyaka ko bimeze. Yewe njya notamba nka rimwe nabwo byaje kagaruka nka nyuma y'amezi 3 cyangwa kanarenga, agahira kose koshira ndatambye. Ngira ngo birahura n'imyaka umuntu aba afite, niko ntekereza wenda abura nkingahe ngeze 50 gucagasa ikinyejana kugiciramo hagati buriya umuntu aba yagiye. Myaka 40 irenga buriya aba ari myinshi cyane. Muze mutubabarira sivyo cyane ko bimeze. Murakoze cyane, Imana bahezagire. Mana ishimwe ko tukibaho ku bwayo. Mana ishimwe ihorana igipaho imbere y'inzira z'ibirenge byacu, ngo ihora ifurira imva ducukurirwa uko bukeye nuko bwishe. Mana ihabwe icyubahiro. Mana iherwe impundu kuboko kwayo kubangutse kujya kurogoya imigambi inzovu ya Satani, kayitsindira mwibundo saa 9 za nijoro na saa 10, ngo urengere ubugingo bw'umwe mu bayubaha. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hallelujah.
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Turashimira Imana igira akaryo izibanza ikatureka tukaje pfo na ruguru mu kwezi kwa 11 ikaduhuza, bamwe barameze imvi tudaherukanye. Imana ishimirwa akaryo kayigira n'ubuhanga yihariye. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ashimwe Imana ibarinze ikaturinda twese tukabaho tukarya tutagira isambu, tukabyibuha tutazinduka ku kiraro. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ndarangiza nshimira Imana yashize mu mitima yacu igitekerezo cy'igihe cy'iteka kidatuza kutwibutsa ko Yesu ari umwana w'Imana, ko bukeye no ko bwije. Nyuma y'akanya gato tujya tuguma kwibwira ko Yesu ari umwana w'Imana, kubera cyo gitekerezo kidatuza kibunze ubugingo no mu mitima yacu. Izina ry'Imana arihabwe icubahiro. Bwana sifiwe. Irindi shimwe ridahuye nayo irindi gusa risanzwe. Ndashimira Imana ko ndafite ipfunwe ku mutima ko Yesu yontungura ngasigara kumutakura. Mutima kurambwira ngo Yesu ashe aha mpagaze apanejo, kuko ntacyo mpfa n'Imana, singira icyo mpfa n'umuntu, ntacyo mbuza gusanganira Yesu. Kubera izo mpamvu mfite ibyiringiro birinze ku mutima, bifite umugara nk'ifarashi itabaye urugamba byo kubona Yesu agarutse. Umutima wanje uguwe neza imbere y'Imana, ihabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Bene ubwo bushizi bw'amanga no gukora Satani kwitama ko mu byo yaduporopoje byose tutigeze tuzuyaza kuyibwira ngoya, ahubwo twagumanye iki mu mutima kuvuga ngo umwami Yesu niwe Mana yacu iteka ryose. Kubera izo mpamvu rero bavandimwe, mugumane ibyiringiro mu mutima byo kuzobona Yesu. Hallelujah. Iyo tugana ntabwo ari ejo mu gitondo, turagana ibwami ku Mana, aho tuzohagarara tukabazwa ibyo twakoze, tukabazwa iyo twabaga niyo twagaza turara. Bwana sifiwe. Ngira akantu umutima ko kutikorerana n'umuntu ku mahitamo ye n'uburenganzira bwe. Umuntu agiye kwiyahura turi kumwe no mubuza rimwe, ubwa kabiri sinovuga. Habe no vuga ngo arurira umunara simbe no mubuza rimwe, ubwa kabiri sinomubuza. Umuntu avuze ngo aranywa inzoga no mwibutsa ko ari cyaha muri Petero 4, akomeje biramushya. Ubwo rero umuntu wese aho ari n'amahitamo yo mu mutima we. Kubera izo mpamvu ntitukaje tugira icyo dupfa n'icyo twikoreranaho, dusenge tube maso mu mutima, tumere nk'abagaragu bategereje shebuja aho azozira. Bwana sifiwe. Muvandimwe Rukinagiza twarabanye neza, yari umunyamahoro cyane, no umugwa neza utabaho, ariko yarandusha kuba umugwa neza cyane, ako naje nkamurusha ikindi, kamurusha kutaba umugwa neza. Uvuga ngo
yari umugwaneza nanjye simba umugwaneza. Umwe yarafite icyarusho uwundi, undi nawe akagira icyarusho uwundi. Imana iguhezagire pasiteri, twarabanye nawe neza kabisa. Imana iguhezagire. Kadusoma ijambo rero. Twari tubakumbuye, muri abavandimwe bacu babugufiya, muri amaraso yacu, turabakunda, turabazirikana, turifuza kuzabana namwe mu ijuru. Kindi kandi uwagize icyamubabaje nkuko natwe twababaye, nyuma yaho duherukanira twararize karahava, imitima yari yunamiriye, muri twe turiheba, sinzi ibyatubayeho, twari bugufi bwo gucikana, ariko tubyihanganira uko nkuko abandi bose bihanganira biba muri iyi si. Uwo nawe yararemererewe nkuko byatugendekeye aho yarari. Bavandimwe mwihangane, kandi ntabwo twenda kubona igisubizo nonaha, haba nejo. Yesu naza, Imana nibwo izahanagura amarira. Agatambaro gahanagura amarira saka twitwaza, kandi nta ruganda rwo mu Bushinwa rugakora, kandi ntako tuzorangura kwijabe mu isoko. Agatambaro kaba ku Mana yonyine, na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa maumivu yote. Aha tuzadupfupfahaza, ariko amarira aracyari yose. Tuzaduhoza aya yaje kwitama, ariko ndatwuzuye n'imigezi zidudubiza muri twi, izayicara itemba kandi itazatuza. Imana izayahera ku isoko ya Kamure, iduhangurire kuja mu gitaramo tugishabiremo. Bwana asifiwe. Kizoba ari igitangaza. Bwana asifiwe. Kizoba ari igitangaza. Kizoba ari igitangaza. Hari umuririmbyi yavuze ngo bizoba ari agahebuzo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuzobona Yesu. Tuzobona Yesu. Nta kindi gisigaye. Nta kindi. Nta nzungira. Ahantu banshaka n'ikibanza. Sinzi igifaransa cyinshi, niwe niki magambo abiri rya gatatu ni kosa. Nta bintu birebire. Nta muyobozi umwe tuziranye ubaho, ariko turaziranye na Yesu. Utimurake ufite amahoro yose, turaziranye na Yesu, kandi dufitanye rendezvous nawe yo kuzomusanganira nagaruka. Kandi kubera iyo mpamvu, nimushaka muzogira umuntu umwe azagira indege 15,000, sindi ikivuga ngo zizanituraho, ntawe nzogirira ishari. Nimushaka bazoba ibihugu mu bitware, nta mahoro. Tunangoja Yesu arudi, tunamungoja kwa subira kubwa sana. Bwana asifiwe. Harwari aravuga ngo nangoja sana Bwana Yesu kama nzamu angojavyo asubuhi. Kwa dalili ninaona kwamba Yesu yuko karibu ya kurudi. Nicho. Nta n'ibindi birebire, sindege kuja kwa tayeri, nta shati nzoja gusa tuzayo. Iyo nzohurirana nayo nzoyambara uko ingana, kandi ndayibona nzoyihorera. Ariko mfite agashashano mu mutima ko gusanganira Yesu. Nagashashano gakomeye cyane. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nagashashano cyane ko kwitegura Yesu. Kindi cyongeraho mbatangariza hano,
mfite amakuru yandi ariko asanzwe adahuye n'igitaramo. Nta muntu umwe kwisi wonduka ngo ndakare, nta nuwongirira nabi ngo mwiture, nta nuwonkorera ikibi ngo murebe nabi. Nikomeze kubera ico nimba mbeshe Imana twiringira ntireke nsohoka ndavuye mu hakindukiba abe nubwo ntunguzi nabi iri mu inzoka y'impoma uko rwararangiye umutima warakeye ntegereje gusa ko Yesu azagaruka. Ibi bantu bavuga ngo yarambwiye nabi, ngo yarankomerekeje, ngo yaragize, muzuhaguruke muze mutuka mutokose, muzana ibyatsi biri amaseanze mu ndere hariya rwararangiye uko siro muzamuteye aho mvuye kuko urugendo rurakomeye ko ndaje ibwami. Simpagaze ninka kujya ku mukuki, muzamutera aho mvuye ko ndaje ibwami ku Mana. Ese niko ba kamabwira kantu kamwe nishaka turangize. Nigeze gukosha mu nzu, nico cyonyine nakoze. Dufite abana natwe batandatu. Kintu nakoshe mu nzu nubukira cyandya nza ngenda mu nzira naronkaje hirya y'inzira tekereza kuza umvuri muzima kuva dushakanye n'umudamu. Ibi bazavuga ngo izibanye ntizazibura kukubitana amahembe. Ibyo ndabibaho ariko umwana sinzi ko yagize umunsi umwe gutya namandakara kandi nazanjye kubera nk'amapepo nama mfata wa mutsima agatimbo ndawumutera ndawumusha. Niryo kosa nakoze mu nzu uhereye kuri nyina w'abana n'abana, kandi iryo rizarindya nk'igisebe. Umuntu muzimu utegereje Yesu woregera ari umwana nzangitekereza ari mu mutima ukambwira ntugasuye kuja mu bantu, tuvugamo ntugasuye kuja mu bantu uzobivemo. So umvuri muzima gute utegereje Yesu ko azaza. So atekereza uzoza usenga muri iyi nzu barimo bazoba bakubona gute? Gahe gasubira uvuke bavandi dutegereje ko Yesu azaza. Bibiliya iravuga ngo ufite ibyo byiringiro muri we ngo niyiyeze nkuko yejejwe, ngo mube abera nkuko yaduhamagaye ari yera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mube abera nkuko yabahamagaye ari yera. Nibyo nta bindi birebire byiringiro no kuzabona Yesu. Niwe dutegereje, nta kindi dutegereje. Kandi kubera ico Imana ihabwa icyubahiro. Rero dushimira abadutumiye maze dusome. Mwarakoze cyane muri Nehemiya 2:18 turangiza. Ndumva umutima wanje uguwe neza imbere y'umwana w'Imana ufite inkovu nyinshi cyane ku bwacu. Ahabwa ikuzo n'icyubahiro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uriya mumago ndimo kajya mwihutira gusenga atarimo amahoro. Muzamubanza mukundane muhetse nimurangiza mwumve ko atekanye harimo amahoro, nimurangiza mubone gusenga. Nubwo gusenga byonanirana ariko mukagira amahoro biba byarangiye. Imana biraho na Yesu abaraho no mu itorero no kuba bagwaneza n'abanyamahoro. Ntimukaje mugararamba mu rusengero. Ikindi ntimukaje mu Rwanda mu rusengero kuko icyo umutima uzuntekereza ngo ubuhanya buruta ubundi ku isi
nukurwana mu rusengero umuntu abagushije ishano ariko nukubyihorera abarwana bakarwana rigasenya kuri aho bakarishinga mu munara rikibagirana ariko bitakuvuyeho mukamera nk'abagaragu bategereje shebuja aho azozira. 2:18 mbabwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amena. Mwami uduhe imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe, twuzuza umunezero n'ibyishimo, uduhereze imbaraga z'umwuka n'umubiri, weza akanwa n'iminwa n'ururimi, turinde kuvuga ibitari kuri gahunda, ahubwo ibyo ushaka tubivuge tubeshejwe n'umwuka wera, mu izina rya Yesu. Amena. Nehemiya yari mu bunyage mu gihugu cy'amahanga, mu banzi babo, mu banzi b'Abisirayeli. Yarajananyweho iminyago n'abandi benshi cyane, kugeza no ku mwami w'igihugu cyabo Sedekiya yajanywe anogowe amaso. Banyuze mu misozi ya Edomu, ari insuzugurwa, batagira ijambo, bashoreranywe n'ibyabo n'ababo. Umwami n'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli bajanyweho iminyago. Ibikombe byo mu nzu y'Imana byikorewe, babijanyeho iminyago hamwe n'abatambyi n'abaririmbyi. Ibidari bya Dawidi byari ku nzira, byose babirongoranye, bakukumbye mu rusengero, bakuye amadirisha n'imyango. Umurwa nta muntu uzi karekerekiri wasigaye, hasigaye abasaza n'abakecuru, hasigaye ibimuga n'abaswa, umuto n'umunyaburanga n'umunyabwenge, bose bajanyweho iminyago, byarangiye. Bibiliya iravuga ngo abanya Edomu mu rubyaro rwa Esawu ngo babitegera ku nzira, bahitana umubabaro, ngo bagenda barira, ngo barababwira ngo awa, yewe Isirayeli, awa, yewe Isirayeli, awa. Mwami yongera kohereza abandi, basubirayo, barongera barasenya amarembo yose, inzugi zose 12, bagakuraho ibihindizo, bagakuraho amarembo, barahirika, baragogomesha. Umurwa urarangara, amarembo yose 12 agose umurwa, yose barasenya, barahirika, baragigiza. Umukungugu uratumuka, ntibayugara ku manywa na nijoro, hararangara. Barongera baraza, baja mu mva z'abahanuzi, barazizitururira,
bakuraho imyugariro barazirangaza zija ku karubanda. Baja mu mago y'abantu basahura ibyiza byose barabijana. Sigara abo bake b'abasaza n'ibimuga n'indembe n'abantu bose batekereza ko mu mitwe batuzuye. Pashuru wari uyoboye itsinda ry'abahanuzi bemewe 400 bemewe mu gihugu. Barya bazatumirwa mu mago yose mu biterane byose n'ibya leta. Barya bazwi n'umwana bari 400 bafite umuyobozi witwa Pashuru. Ngo yahagaze mu ruhame arahanura aravuga ngo uyu murwa ntacu uzoba. Yeremiya ngo arahaguruka aravuga ngo yewe wa murwa we, ngo uzomara imyaka 70, ngo nta jwi ry'umukwe n'umugeni riza ryumvikana muri uyu murwa n'iki gihugu cya Isiraheli. Isiraheli witeye Pashuru ugomera Imana wiringira ibinyoma. Umwari wa Isiraheli azumirwa tangare. Ta musaza ushaje mbere y'imyaka 70 uzongera kuboneka muri uyu murwa ngo yishingikiriza ku nshimbo atembera mu muhana ntawe Imana iranze. Ngo nta bana bazokina nijoro ukwezi kubonetse irya wa muce twatugira. Nta mwana uzoyikina Imana yanze. Mwaretse Imana mwerekera ibigirwamana. Pashuru ngo arahaguruka ngo akubita Yeremiya urushi mu gutwi. Ngo aravuga ngo iyo Mana muraba ntiyaza muri je wemewe ni Imana nyabaki. Yanyuze he kwanza ko twaraha mu gitaramo? Yanyuze he kwari je wemewe? Iyo Mana yavuze ngo uyu murwa uzosenyuka, ngo Yeremiya yongera kumwitegera yamubwira Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo uzomenya ko nzavugana n'Imana ngo umunsi uzipfunda mu mbere mwanyoko. Ngo nibwo uzomenya ko Imana izivugana nanje. Kiraho ntaco wome. Bwana sifiwe. Haleluya. Bibiri iravuga ngo kubera uburakari bw'umwami ngo bafata Yeremiya bamuta ngo mu kinogo. Ariko ngo nticyari igihe cyaco cyo kureka amazi, ngo baravuga bati ni mu mutemu. Ngo amarayo kangaha umugaragu w'umwami ngo yaza kugaburira umwami akavuga ati ariko wa mwami we wahagaruye umutima ugakura Yeremiya mu kinogo. Wahagaruye umutima ukagirira Yeremiya impuhwe. Ngo bishize kera ngo umwami aravuga ngo bamukureyo. Bwana sifiwe. Yeremiya ngo atasha aravuga ngo Mana ngo waranshutse naje ndashukika. Kundi utema Yetu mutazumbwira ibyo abandi babonye kamujano kwanje. Bini bikuzumbwira Mana. Kukuvuga ngo ibindi abandi bose batinye nusubira kumva ndahanuye wa Mana ukabona ndahanuye. Ningo kuvuga tuzogira ngo isoni wabyaye. Nanje ndakwihoreye turebane nawe. Nzambanura nkubitware. Nzambanurwa mfungwe banambi kubusa mu bana. Ngo bageze igihe bagafata amafarashi n'ingamiya ngo bagahambirira higari y'amasharete. Ngo bagahambira amaguru ya Yeremiya bagasiga umutwe mu muhanda. Ngo zikiruka umutwe wa Yeremiya ngo kaza widunda ngo agatumurira umukungu bamutumuye bose umurwa wose. Ngo bakagenda bavuga ngo duciye iteka muri Isiraheli hagira umuntu uzoshingira Yeremiya
hagira umuntu uzomuha umukobwa, hagira umuntu uzoshingira Yeremiya, araruha arapfa adashatse, baramuca baramwanga, azira ko azavugana n'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bavandi, si ubwanone abantu b'Imana bangwa. Muzi gituma dupfa n'abantu, dupfa nabo ngo baratwanga tukaburana kandi tutazotsinda. Muri Matayo 6 Yesu yaganira n'abigishwa nti dutinda, ngo arabahindukira n'ababwira ngo mwebwe muzobona ishano. Tute mwigisha, n'iminsi twagukurikiye twasize byose, abagore n'abana n'amasambu, none uratubwiye ngo tuzobona ishano. Ntana kantu pfi n'ishano ribategereje. Byagenze biti? Ngo arabwira ngo iyo shano ngo rizobazaho, ngo hano hanze nibagenda babavuga neza, nimubona muremewe n'abantu, mukabona babavuze neza hano hanze. Arabwira ngo niko bagenzaga abahanuzi b'ibinyoma, ngo bari bagira amanota atabaho, bari bagira amanota atabaho. Nimubona babavuze neza, muzoba mubaye abahanuzi b'ibinyoma. Ikiherukira ibyo muzobona ishano. Haleluya. Ariko arababwira ngo murahiriwe cyane, ngo niba bavuga nabi bakabatuka nk'abakora ibibi. Bwana asifiwe. Ngo muzomenye ko mufite ingororano mw'ijuru ku Mana. Bakristo batazi ic'Imana iri, banga kuvugwa nabi, banga gutukwa, bangi. Bibiri iravuga, Bwana asifiwe, ngo ahirwe uwihangana ibimugerageza, ngo niyamara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikamba rya kane ngo rizohabwa mu makamba 5 abizera bazohabwa tugeze ubwami ku Mana. Ikamba rya kane ryanditse muri Petero ngo twihangane tugeze ku mwanya wa nyuma, ngo umutahiza naboneka tuzohabwa ikamba ritangirika, taji isiyo ayibika. Ngo rizohabwa abantu banesheje kamere n'ibyayo, uhereye ku murimo wa mbere ukageza ku wa nyuma w'icenda wa kamere. Kuri wa mbere ntacu wabatwaye. Haleluya. Ariko imirimo ya kamere iragaragara. Uwa mbere mu mirimo ya kamere, uwa mbere ni ugusambana, uwa kabiri ni iby'isoni nkeya, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu kwirema ibiki, uwa karindwi amacakubiri, uwa munani, uwa cyenda. Paulo ngo arangije ahindukirana amateraniro arabwira ngo kandi ndababwira nkuko nababwiye bwa mbere ko abameze batyo batazaraga ubwami bw'Imana. Abameze batyo batazaraga ubwami bw'Imana, ngo bazabinesha byose. Umutahiza naboneka ngo bazahabwa ikamba ritangirika. Umutahiza naboneka bazahabwa ikamba ritangirika. Nibo bariya baririmbye umunsi ngo bazotunguka hariya bazavuga ngo bariya ni bande, ngo bariya ngo ni bande. Haleluya. Ngo bazavuga ngo nabacunguwe n'amaraso ya Yesu, ngo bavuye mu isi y'imibabaro, ngo banesheje ya nyamaswa, ngo bayinesheje guhamya kwa Kristo, ngo n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Satani azaneshwa n'ijambo ryo guhamya kwa Kristo n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Wa Kristo. Bwana asifiwe. Bea Bwana asifiwe. Israeli nange utera ndi haleluya, ariko reka turekeraho. Bwana asifiwe. Umuntu wese aba ari mwiza cyane,
kugeza koze icyaha akaba mubi cyangwa abaye umunyabyaha. Umuntu wese aba akomeye afite n'agaciro kugeza Yesu amuvuyemo agashira agasambuka akibagirana. Imana yabwiye Isiraheli ngo nimwitondere amateka n'amategeko yanje, ngo batanu banyu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, nubwo ngo batazoba bafite umuheto. Nubwo batazoba bafite umuheto, ngo bagapfa kuba barakomeje amateka n'amategeko yanje, ngo bazirukana igihumbi cy'abanzi. Ngo batanu bazoza batsinda igihumbi. Ariko ngo nimuncumuraho ngo muzobatatanye. Buriya mbabwira akantu gatoya, Bwana sifiwe. Umuntu yokena Imana ntiyo mureka. Umuntu yokwambara ipantaro iteye ibiraka mu mavi, ibindaha, ibitugu ku musozi, Imana ntiyo mureka habanamba. Izina rye yoridekora mu gitabo cy'ubugingo hagati ya Dawidi na Samweli ikamira ipfundaho. Umuntu yonanirwa kugaburira abana inzara ikabarya baro bagahotoka, ntacyo bizamubuza ijuru, kandi Imana ntiyo mureka. Muri yose haravuga Bwana sifiwe ngo umuntu nabura ubwenge Imana izagira gute? Umuntu nabura ubwenge nicyo kintuma, nicyo kintu. Iyo umuntu abuze ubwenge Imana ntizibaza. Ndaho umuntu nabura ubwenge Imana izagira gute? Bibiri iravuga Bwana sifiwe ngo Imana ishatse kugaragaza ubwenge ngo ibwire umwana w'umuntu ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. niko kujijuka. Sawa. Voilà, ubu nibwo bwenge. Ubu nibwo bwenge. Ubwenge ntabwo ari ukumenya mathématique moderne ya algèbre, ntabwo ari ukumenya ama equation du premier degré, ntabwo ari ukumenya amarasini kare n'amakibike n'ibiki. Ubwenge nukureka ibibi ugakora ibyiza. Nibwo ubwenge bwavuye ku Mana. Bibiliya ivuga muri Yakobo ngo ubwenge bwavuye ku Mana bugira ibintu bingahe? Ngo icyambere buraboneye, ngo icyakabiri bwemera kugirwa inama, icya gatatu ngo nubwo amahoro n'umunezero. Nibwo ubwenge bwavuye ku Mana, nibwo bwenge bw'Imana. Kuko bitashobotse ku Imana ikirisha abantu ubwenge ubwo kugurutsa indege, ubwo gukora moteri, ubwo gukora isaha, ubwenge ubwo gukora tramusini na modiyakine. Ntabwo ari ubwo bwenge Imana yavuze. Bwana sifiwe. Bibiri iravuga Bwana sifiwe ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga n'ubwenge, ngo akomeza gushimwa n'abantu bose. Nubwo bwenge yari afite Yesu, n'ubwenge bwo gukora ubushake bwa se. Bibiri avuga ngo kumanywa ngo inzara yenda kubahotora, ngo banyura mu murwa gukoresha gufunguza, nabo bagaza bakoresha bene uko gufunguza. Iwe ngo amanuka ku mugezi, ahageze ngo ahura na mugore umusamariya, amaze ngo Yesu aramubwira. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tiyamubwiye ko ari uyoboye itorero kuva idanu kagera Berisheba. Tiyamubwiye ko ari ugira ikashi. Tiyamubwiye ko aherutse mu ivuga butumwa Galilaya ni Betaniya. Tiyamubwiye ibitangaza byabaye. Tiyamubwiye ibitaramo bakoze ku Ndondo ni Buvira. Bwana sifiwe. Yaramaze se ugira se n'umunanda. Jewe yamayirya twadufieri twabo, yamayigira gakobwa pena kakakatoruza jewe. Rekaga Yesu gamukandire urusenda mu matama n'agashongo yamavanga n'ibitagarasoni.
yama muvuga turi mubirizi n'umuhanura nkuba aramurongera gute duweze se cyubahiro aramubwira ngo uvuze ukuri kuva waba turuzi tuvuze uvuze ukuri bigenze biti icuvuze cyo wari ufite bangahe batanu uriya muri kumwe Juste nawe suwa nawe siwe mwarashingiwe nawe urejo wundi kuri kirimyo utamugenzi mukama murongora none uko wovuga ngo nawe warubatse iryo jambo rirasigura gutera iravuga Bibiri iravuga turangiza ngo umuntu wese agumuko yarameze agihamagarwa bwa mbere imani ile ya kwanza moto ule wa kwanza turi kumwe ba cyane noneho rero harabaye ntiyakabe yapfimwa nibe bakirinkana siko baza bavuga ba cyane umuntu aragenda arafatwa bari bagituye mu mibunda amazi arabyuka yamabyuka biracika ngo buki yamaho tarazima araruha kazashira iseregeta ngo hafi ageze ku ndondo aho yarari arabyuka ibijumba byari byeze amazi arasenga akazayenda guhitana urubunga ngo buki aranebwa aramanuka ngo Iyumvire yamabaduka amazi aratarama arahinda akaza kubitana Bukavu ngo buki arazima ngo buki akubita Bujumbura yamasagatura hano biracika akaza yamahinda iyo ni kushiya kanga ya gatanu ya kane ngo buki aranebwa ngo buki yamagira uta sinzi yo yagiriya mu nkambe ngo agaruke yamazana no hari umurira kazama kubita rero yo 300 Yesu ngo amwitegereza aramugira ngo haba no bubujuku ufite nabwo sibwo n'ubu nabwo sibwo ubu nabwo sibwo tuzatubwizanya ukuri Bibiri iravuga ngo umuntu wese agumuko yarameze agihamagarwa kambere Bibiri iravuga Bwana sifiwe ngo mwibuka babayoboraga kera ngo bakababwira ijambo ry'Imana ngo mwigane kwizera kwabo ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo ngo Yesu Kristo uko yarari kera n'ubu ni kwari tuzaturimba ngo Mungu ni yule wabwira abantu ngo nibayisobanure bokubwira ngo uko biravuze ngo Imana ngo ni yayindi uko yari niko bosobanura ariko ukuri kw'Imana uko siko bivuze ko niko bivuze se kuvuga ngo Mungu ni yule no kuvuga ubuvuze ngo ndi imbere y'Imana izocira imanza bazima n'abapfuye Imana nkurikiza mfite umutima utancira urubanza kurikiza abasogokuruza ba Ibrahimu nabera bose batabarika n'abahanuzi imbaraga natangiranye amavuta umunsi wa mbere amavuta natangiranye Mungu ni yule biragoye kuririmba ngo Mungu ni yule ugeze kuri kushe ya 6 Karabu yaravuze Bwana sifiwe ngo imbaraga natabaranaga muri 40 ubu ngo ni 80 ndurya imbaraga nizirya amavuta narya imani yile ndi muri sanseniki sinza mbusha na mwambata mokozi sitaki kumwacha ugeze ku bushuke bwa kangahe ugeze ku bwa kangahe uzubanza ukamukongo kugacuramiye fo ukikayo ukamuzana igisomero cy'ibyaha mu materaniro warangiza ngo Mungu ni yule niba hari ikintu satani kunda kwisi y'abazima tikunda kabare tikunda zanda yazagiye gutega bafite tatuwaje ibinyugunyugu n'intare tikunda bamwe bitabi nizoga baboza amenye ikunda umuntu uzuvuga ibitamubamo ariko aba mu rusengero
ikunda umuntu uvuga ijuru ariko azi ku mutima we ukuri kw'Imana yanditse mu gitabo cy'urupfu. Ikunda abantu baza bamagana basambanye ari bo bambere utohota ngo baza abakobwa 80 ngo basora amatelefone utarabona mu message yiwe ya I love you. Nafunguye telefone y'umuntu umwe gutya kandi muramuzi namasanga iranditsemo ngo bizuuuu yamagira unkamaganaye ngo bizuuuu. Yes, tutakutana na Yesu mawingu huko kule. Tutakutana na Yesu. Ina sala randre. Ya. Yey. Baraki yabwiye Baramu ati mvumira bari abantu. Abaye bati ngabari. Uzombiki. Tushaka. Fa kubavuma. Batuza makuru yabo. Oni Baraka wabwiraga Baramu. Sa abantu tibabaho. Egiputa yari dadaje. Inyanja itukura. Tuzi Sihoni na Ogi. Ngo icyo twamaze kumenya. Ngo ishanga ryose ribiteze. Ngo baza bari kunuza nk'uko inka ikunuza ubwatsi. Mu bwatsi bw'umuhira. Inka ntizikanje. Izi saa 10 karunda. Guhera 6 ya 6. Tawuzi izibushira. Yamara kuryama iruhande rwa karuri ikagira ngo ikamibugarura bwose. Igatangira igakanje bukayikeraho. Aravuga Bwana sifiwe. Bari abantu bari. Ngo ntabyiringiro byo kubatera bibaho. Ngo bitega wese ngo bo mukunuza nk'ukwinka mbizi kunuza ubwatsi. Sinzi uko bo mugira. None nanjye simbizi. Ati ngwino hano. Bagi imfizi zirindwi n'intama. Ngo hagara mu nzira y'ibiharabuke. Bwana sifiwe. Baramu ngo aramubwira ati muhagarara hangaha na leta nje mu nzira y'ibiharabuke. Ngo asubira mu nzira yasibaguritse. Ngo hagara mu mpinga z'imisozi ngo bankubwira gushya. Bwana sifiwe. Ngo Imana ivugira ku ntebe yayo mu bwami bwo mu ijuru. Ngo iramubwira ngo Baramu we. Bwana sifiwe. Ngo ugende umbwirire mwene Zipora. Bwana sifiwe. Baraki mwene Zipora. Baramu mwana wa Beuli mwenye maono. Iyo ndimo ntimuzi kuri Noel. Kuri Noel. La maneno hayo Namika alitabiri Betlehemu we mji mloloni mwa Yuda naye atasimama kulisha kundi lake. Ariko wacu ni heza. Akuzukuriri. Ariko mana yanjye. Iwacu ni heza ba. Mukutano w'iwacu. Twaga tujya gupokera nka kumugoroba tugishika. Bamwe bakajya gupokera inyama ifu tuba twayizaniye ga bakorari bamwe bayihetse abagore bafite yabo. Twamara gupokera guti twama tuje mu nzu badushizemo. Bakama barikaha n'inyama handi amavuta z'imyeru zibitsi wazuyikurura gutya ukazama ikamigenda na ukagenda. Bamwe bagiye gufata intebe mu ikanisa bakama bubika nkazi zibiri hari izindi zibiri hano bakama bicara ngo bariye mbere ni bagende baje bakubagombora bagaruke bakamagaruka ukamusanga ikora rimwe kiraririmbira hari ya kuri iriya nzu iyindi kuri iriya iyindi hariya amaze akabigitangaza. Ariko iwacu ni heza bacu. Namwe ko murabishibuka cyane. Mani zo dusubiza iwacu. Iwacu ni heza. Tuzotaka bisa. Iwacu. Ariko mama. Turangiza
ngene mubwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuse. Ngene mubwire ngo Isiraheli ntaco yoba ngo amugarura ubwa kabiri. Amwe tugene mubwire ngo n'ubwoko butuye kwabwo ngo ndibazobaranwa n'abandi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo agaruka ubwa gatatu aramubwira ngo ngene mubwire Bwana sifiwe. Ngo rega yewe Isiraheli we ngo amahema yawe ni meza. Ngo Uwiteka Nyiringabo ngo amahema yawe ngo ni meza cyane. Urangiza ngo aramubwira none ko nkubwiye ngo bavumuka bahesha umugisha bagano kofi ko nkubwiye ngo bavumuka bahesha umugisha turabagenza gute bari abantu kandi dore ivyo nari nakugeneye none urabihomba cyanga uravuma. Ngo aramubwira ati yewe kuvuma ntibishoboka yo bikure mu bwenge. Icya kabiri tibovumika ariko ndakubwira inama. Muri Bibiliya habamwe ibyaha bitatu birenze ibindi kwisi kuva isi yaremwa kugeza irangiye. Icyaha kimwe ni Balamu yakoze ngo yazanye igisitazi ngo areba inzira Isiraheli yazinyuramo ngo arakirambika atega Isiraheli y'Imana arayidudura irivugiza umukungugu urayirenga. Petero yagiye kwandikira abayuda basigaye Babuloni nababwira ngo bagende mu cyaha cya Balamu ngo bahomboka batirinda. Haleluya! Ngo bagende mu cyaha cya Kayini ngo bahomboka batirinda ngo biroha mu cyaha cya Balamu. Biroha mu cyaha cya Balamu. None byagenze biti Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngubwire yewe kibaza baterwa bari aramubwira ngo nubwo ingabo zobambira amahema nubwo ingabo Ashuri kaza Siri kaza Ubufilistiya bukaza Babuloni kaza. Haleluya! Ngo bakabambira amahema kitazame. Aramubwira ngo ibyiringiro byo gutsinda Isiraheli ntibibaho. Aravuga ngo kubera iyihe mpamvu ngo ahitarangiza Yesu avutse kandi atarabaho ngo yamavuga ngo ko ndamureba ariko subu ngo ndamwitegereza ariko ntandi hafi ariko ngo inyenyeri ngo arangiza aravuga Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo abunze muri bo ngo kumugunzi w'intare ngo akabaduka nk'imbogo y'inyamaboko ngo akiruka ngo nk'intare y'ingabo ngo ivumbuye umuhigo. Ati nonega ivyo gutekereza ngo urazana ingabo n'ibiheto kuramo none kugira inama kurumva ko numva wogane Balamu hogira Baraki kumva bara biragenda biti bariya tibotsindwa batakoze icyaha ariko bakoze icyaha kimwe ngo botsindwa nk'abatarwanye. Umwe yoba kinagiza akabamara muri isi ariko batimuye Imana yabo ntibibaho. None bizagenda gute ko batagira blage n'urwenya ngo nta nukuraguza kubabamo nta numushitsi ngo kuva barema nta uzuraguza nta uzushika nta uzushikisha ngo nta numupfumu. Uhereye kwa Rubeni ngo kamanuka ukika kwa Benyamini agata imiryango 12 ngo ntibagira ushika nta uzushikisha nta mupfumu ngo nta nuzura gusa. Haleluya! Ngo hari kibagoye bazabasha kubaza Imana gusa ngo ntibaza batari inzuzi nta bufindo bagira. Ngo bazi ijambo rivuga ngo ntukagira izindi mana amaso yanje ngo huwa Uwiteka Imana yawe. Bwana sifiwe. Haleluya. None batereka ngugira inama rero
uko bigenza kugira ngo urebe ko batsinde. Tugende mu murwa urebe abakobwa n'abagore b'incakura babandi batazi kwifata ngo bindangare. Abo Salomo yavuze ngo yabonye mu basore ngo umusore utagira umutima ngo ahura n'umugore ngo w'incakura ngo amukuruza karimike ngo karesha ngo karyohaga nkubuka inyuma ngo kagasharira nk'umuravumba ngo aramubwira ngo mukunzi wanje ngwino twiruke ngo dusoze urukundo rwacu ngo umugabo yarazindutse ndahari ngo azagaruka mu mboneko z'ukwezi ngo igitanda uburiri nabusashe ngo buriho kane na mudarasini ngo bihumura neza nk'ibibarafu ngo nibyo byose bibugose uburiri. Ngo umusore ngo amukurikira nk'inyoni ija kugwa mu mutego itazi ko yategeye ubugingo ngo kwikimasa cyihutira kuja mu gatatu mwiposho kitazi ko ari umunsi wa nyuma. Ya ningisake yahimbye le 30 itazi ko ejo le premier ubunani ngo kirabika yasaze kirakunguta amababa ejo ni le 30 ejo ni le premier kandi tuzozimara gutya bavande dufite Yesu arabwira ngo urebe abagore n'abakobwa ngo babandi batazi kwifata ngo bicakura ngo babasukemo ngo ndawubiza hari ngo hogira umwisiraheli umwe apana babiri ngo wahendwa agakora icyaha cy'ubusambanye rimwe ngo nyuma y'icyo kintu ngo wobarimbura bakakuva imbere wokira abanzi bawe ngo yamaje muri za kaminuza no mu mujyi amaze ngo baripanga barisaza ubwenge barashira amaze barazenguruka mu mujyi abakobwa naba bose muri mukubona muri isi bakobwa b'i Yerusalemu Salomo yavuze mu ndirimbo ya Salomo ngo bagoye wa mukobwa w'umushurami cyane. Haleluya. Ngo baramugoye baramuzonga ariko bwa nyuma Bwana sifiwe bwa nyuma ngo umukobwa w'umushurami yarashanye n'umukunzi we ubwo ngo bamubonaga ngo baravuze muri ya n'indutungutse umeze nk'umuseke utambitse ngo ni mwiza nk'ukwezi akarabagirana nk'ikizubazuba. Uwo ni Yesu waruje kujana itorero ngo ajana nawo umukobwa w'umushurami ngo bagera mu isanzure bagiye ubwami ku Mana basezeye isi imibabaro ngo babakobwa bari basigaye izindavanga zose ziba muri isi izi zirara mu tubare no mu mwijima w'ikuzimu kwa Satani ngo bakaza bahamagara wa mukobwa ngo garuka wa mukobwa w'umushurami ngo garuka twongere tukwitegereza irindi rimwe ngo basubira ziriya mu bicu ngo arabwira ngo kuko imushaka kwitegereza umukobwa w'umushurami ngo nk'imbyino z'imahana yimwe byari byarangiye yari yamaze kugenda. Itorero ryari ryageze kure cyane biravuga ngo itorero rya Kristo ngo umunsi rizava muri isi rigeziri aba bose baryanga nk'urupfu aba bose bataza barikozwa aba bose barishomba aba bose baretse Imana nta mpamvu ngo bazorihamagara rigeziriya mu isanzure ngo ryongere rugaruke tutaramana gataramo kamwe gusa nimwongere mugaruke musemu none tubaye igisirimba cy'amasaha 18 ibazo tubona watakuwa wamekwisha kunyakuliwa. Kaita samilanga bazo bamaze kugenda basangana ila rentrete sanilata kandi ni muri sanse inike ntare turi bamo kugenda ntakugaruka bizo byarangiye bizo barampitagiye tarifas ariko azabagahorero Mana yanjye bazavuga ngo azaba impanda y'Imana ngo ni ya marayika ukomeye ngo ni ya Kristo imwe ngo yo kwirukana abadayimoni ngo ndiyo kuzura bapfuye ngo ndiyo kujana abantu none gatekeza abadayimoni singiye kugwana Imana abadayimoni muzavuga ngo barakaguye ntibagira isoni abera gwera kuri rugagaza nabamataye mu ngura bazazuka nabakibihira ururunge n'abana ba rugagaza bakubitira abakristo bo muri Australia abo muri Casablanca na Islamabad abo muri Philippines no Wachote abagwe kuri Kiriba no muri Sange basakuma barakumpanda n'abagwe Tanzania barimo Moses Korora
umanukane Djibouti yose na Bangladesh za Nouakchott na za Hungzeo na zande na Babirigramu amaze bazamuke bambaye amababa. Haleluya! Ngo abadayimoni barabitega no kuri kw'Imana. Abo ni abadayimoni bahe. Suku basakuma. Abantu babaririmba indirimbo. Kandi gantazindi zizamatiku tubamo z'umuhungu wo muri foye bafashe n'abakamahimba indirimbo. Wabaye kwa nyina wabo n'abakamahimba indirimbo. Izi z'ububandi ntazindi. Nimwe gusa tuzoririmba kuri uwo munsi. Tuzovuga ushimwe Imana waduhaye agakiza kubuntu. Haleluya! Mbinguni nitafika, furaha itakuwa. Haleluya. Kuimba juu ya neema milele hata milele. Niyo ndirimbo y'abizera yone tuzoririmba, tuzovuga ngo ushimwe Imana waduhaye agakiza kubuntu. Haleluya! Watoka milima watoka mabonde kufika kwa Mungu Baba. Bazaririmba iyo nyine gusa ngo ushimwe Imana. Nejo bugaca izini. Kingiye kubyo nabonye ndo umugabo wowe umuntu akamareba imirimbi yo yabaga yabona afite inzu hano bahuruma ngo nimureke ntere haleluya. Izo zose nta makuru yawe y'imirimba na hano ariko nta makuru y'ibyo Yesu yakoze mu isi. Imirimo Yesu yakoze mu isi igiri yayo ndirimbo kubizera bukuri. Haleluya! Niyo nyine bazabaririmba hano mu isi abo Yesu yamaze gucungura. Abahuye na Yesu batarahuye n'ifaranga, batarahuye n'urugenzi rwo kuva igakangara ni Nairobi. Bwana sifi. Abandi azamaririmba kuva hano no muri Amerika. Ngo nkatwe mwacu ngo nimureke ntere haleluya. Ariko abandi ntizo bahera kuri mwabo bazabahera ku byabaye nyabihanga. Bakavuga ngo njewe nari imbata mpumudendezo. Njewe nari impumyi. Njewe nari ntumbi Yesu agira gute. Arazura. Akavuga ngo nimwumva ayo mahoro Yesu yambaye. Haleluya! Je nari mbata umudendezo nari impumyi arabumura. Je nari impumyi maze nimwumva ayo mahoro Yesu yambaye. Haleluya! Kidasa Mitima otegan Silara lende Brishe le dos. Yesu naza tuzomusanganira ba. Dutegereje ko Yesu azaza. Nisirila Idabot Bwana sifiwe. Baramubwira Bwana sifiwe. Yewe aba batakoze icyanti boshoboka. Reka mbabwire bavandi. Kofi utakoze icyaha haba nubwo isi yo biranduka. Haba nubwo bogufungurira umurti. Haba nubwo bozana biriya bya Putin ntacyo byo gutwara. Umuntu wese abakomeye kugeza koze icyaha agasenyuka. Israeli yari ikomeye. Mana yo mwijuru bagazabatera nkuko babateye. Ingabo zamara gutugiriza zigatugiriza ngo zagosezekiya ziramugota amarembo yose ngo abone ko ntakindi gisigaye ngo abwira abantu bose ngo nibazamuke ku iparuwasi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya! Wapanga batambye apanga amaze ngo agere ku ikorari ngo amagara bene ya Safu na Kora ngo arabwira ngo bazabahinduranya buri kwindirimba irangiye ngo bene ya Safu nibo babanjije. Haleluya! Igitero cyashitse ngo bahita baririmba baravuga ngo Mana si rimwe kandi si kabiri. Nabonye neza ya. Ngo nabonye neza yawe. Bene ya Safu ngo bagiye ngo bene Kora barahashe. Ngo bahita bavuga ngo Mana ngo sinzi uko uzubigenza. Sinzi nuko. Ngo sinzi nuko uzubigenza. Ariko iconzi Mana. Nuko. Yutegetse. Siti Tikamwa Nashawe Wako bw'Imana bwambuke Tikamo. Haleluya! Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. La sala bande. Arikondo bikora. Utegetse
biratungana. sinzi Sukubigenza, sinzi nukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. ngo bazaje gusohoka Imana ikabwira Ezekiel ngo subira mu gitaramo mashi uzumera gute, ariko Ezekiel ari intambara n'igitaramo n'iki kinyuze mu byago no mu ntambara kuwiburanira no guhimbaza Imana n'iki kiza kinyura Imana no guhimbaza Imana niko kuri Imana gawe tumusubire mu gitaramo ha ngo basubiye abakorari baravuga bati Imana Ezekiel twarushaho twahereye uku ni gute batabakecuru namwe nimuzana n'abasaza ngo bamarambura mu gushimisha ngo baravuga ngo Mana wadutabaraga mu misi yake ngo nanone uzaturengere ngo tugeze haleluya umuyaga wishuhe ngura uturinde wa Mana ngo uzatubera ubuturo budashira iteka ryose. Bwana sifi. Wamagara batambye yale bati namwe haraka korasi mufite. Ibo ngo baraje ngo baravuga ngo Bwana sipo ulinda muki. Ngo ulinda wafanya kazi. Wafanya kazi bure. Aulinda wafanya kazi bure. Nimutere haleluya tuzaja mu ijuru. Nimutere haleluya ko tuzaje Siyoni. Tusamura ibiganza tuzi Imana ishubahiro. Samura ibiganza tuzi Imana ishubahiro. Haleluya! Tusamura ibiganza tuzi Imana ishubahiro. Samura ibiganza tuzi Imana ishubahiro. Dio Kenda samegas. kubera iyo nama ya Baramu, kubera iyo nama ya Baramu yagendeye Baraki ngo abatumama abagore n'abakobwa. Bibiliya iravuga ngo umwisiraheli umwe ngo asambana n'umunyamowabukazi rimwe. Mose ngo ata ihema ry'ibonaniro abalewi bose ngo bakwira imishwaro, ingando yose irahunga uko yakabaye, ngo isanduku isigara yonyine mu ngando. ngo Finehasi mwene Aroni Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni ngo akura inkota kwitako, ngo asohoze ifuhe ry'Imana, ngo aragaruka ngo asanga umwisiraheli n'umumowabukazi baryana, ngo abatikurira inkota rimwe ibahinguranya bombi, ngo irinjira mu mwisiraheli ihinguranya n'umunyamowabukazi birika Ubutaka. Ubutaka. ariko ngo bagitangira gusambana gutya, ngo Imana iritaza ngo hinjira mu giga, ngo itsinda abagabo n'abagore itababariye bari bagiye kubyara na maternity, ngo 22,000 mu giga ihita itsinda 22,000, inzovu 2 n'4,000, ngo barakindagurika muri segonde zitanu. Finehasi ngo arazamuka abati kuri inkota, ngo Imana yamivugire mu bwami bwayo, muhamagara Mose ngo garuka usanga ihema, ubwire n'Abisirayeli bataye hari icyo mvuga.
ngiye gutanga amatangazo. Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli begera ihema ntanga amatangazo. Ngiye gutanga amatangazo Imana. Ngo yamikabiriza nka kurya kwinka ya resi. Ndatangaza. Bikaze yamayumvigiye gutura. Kide samvu. Bwira abantu batawuke ngiye gutanga amatangazo. Tede zamila kandili. Bwira n'abagore n'abakecuru bigire hafi. Somela. Bwira n'abana bige kunumva ndatanga amatangazo. Trila landila tambe. Mana. Ndatanga iki? Ndatanga amatangazo. Mu ruhe rurimi Imana mu gihe burayo. Tumuna bayi burayo. Kandi ndavuga nitonze apana guteshaguzwa n'uburage. Simemaguza nditonda ndatanga amatangazo. Ngaho vuga Bwana sifiwe. Ngo ibanze vuga kwera kwayo ngo yivuga amazina atatu Bwana sifiwe. Ngo irarahikaza yici ngo ikaza yirya imyato kawujya kwimfiza ngo ikazira haguri bati Imana uratanga amatangazo bati mwitonde ngo ikabanze kababwira Bwana sifiwe. Ngo Uwiteka niryo zina ryanje. Ngo ikababwira ngo ndahiye ukuboko kwanje kw'iburyo ngo ndahiye umuntu wese azarahira umuruta kuko Imana itagira uyiruta mwisi ntawizirahira hejuru yayo ntawuhaba ngo izirahira ibice byayo na karaktere zayo ngo izayisubiramo ikirahira niri hejuru kandi muri hejuru yayo ngo iravuga ngo ndahiye ukuboko kwanje kw'iburyo. Bibiri iravuga ngo kuza guheshwa icubahiro n'imbaraga zako ngo umwuka umazuru gahuha amazi ngo akema nk'ibirundo ngo muri nyiniriye hakavu iriya hakavu ki somelare de birangiza irasura avuga ngo ndahiye kwera kwanje ngo ndahiye kwera kwanje ubwa gatatu Bwana sifiwe ngo iravuga ngo ndahiye icubahiro cyane cyo ndahiye cyane ngo irangiza iravuga ngo Bwana sifiwe ngo uyu mwana ngo mpagaritse mugiga apana mukanya nona nuwarugiye gucikana nagaruke. Imana iravuga ngo mpagaritse mugiga. Byo nitangazo rya mbere. Irya kabiri Bwana sifiwe. Finehasi ngo asohoje ifuhe ryanje mu yandi magambo ni ngaho ya trishe araza reba icyo nari ngiye gukora icyo nari nkwiye gukora Imana agikora mu mwanya wanje no kuvuga ngo yanserukiye. Finea Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo imyaka igihumbi itarashira umwaka uzorushira abana bavuga ngo dore ukwezi baku mwaka mubi uwundi mwaka bavuga ngo mwaka mubi imyaka 700 imyaka igihumbi ngo murukirwawe apana mwamurumuna wawe apana mwamukuru wawe munda yawe ngo ntiyazabura umutambyi uzicara yambaye efodi ngo imbere yanje ku ntebe y'ihongerero kibizoba. Imyaka igihumbi zoshira igihumbi kizihirika munda yawe hakiva umuntu wagarara ikinyejana kizogishira asigira undi ntibazo bazungura nta matora zabo nta nindi paruwasi zofungura hano y'amagendo y'ububandi nta bintu byo kuvuga ngo nanaka ngo arangiye theology n'abana bawe ponyine